وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على نور المبين حبيب رب العالمين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنا وعنكم. Wa qala radhiyallahu anhu wa anhu lan iku saking sahabat Abi Hurairah qala dawuh sapa Sayyidina Abi Hurairah qala nika nggih idzan ta'ala ahadukum bener qala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idzan ta'ala arikalani arep nganggo terompah sandal atau sepatu. Idzan ta'ala arikalane arep nggawe sepatu, nggawe terompah, nggawe sendal sapa ahadukum salah sijine sira kabeh falyabda mongko becik ngawitono sapa si ahadukum ngawiti bil yamini kelawan sikil kang tengen wa idza naza'alan arikalane nyopot sapa si ahadukum falyabda mongko ngawiti sapa si ahadukum ngawiti bisyimali kelawan sikil kang kiwa wal takun lan becik ana apa al-yumna sikil kang tengen iku awwalahuma dadi iku awwalahuma ana iku awwalahuma kawitane napa niki sikil loro awwalahuma ana iku awwalahuma kawitane sikil loro tunalu haleten terompai apa si al-yumna tunalu haleten terompai den sendali den sepatui apa si al-yumna wa akhiruhuma utawi akhire sikil loro iku tunza'u den copot apa si tunza'u iku den copot apa si napa niku wa akhiruhuma utawi akhir sikil loro iku tunza'u den copot apa si al-yumna apa iku tunza'u den cepot apa si al-yumna yakni sikil kang tengen akhrajahu ngetoaken ing hadis sapa Muslim Imam Muslim ila qaulihi tumeka maring dawuh Kanjeng Nabi bisyimali kelawan lafaz bisyimal wa akhrajalan ngetoaken baqiyahu ing sekarine dawuh hadits sapa Malikun Imam Malik wa Tirmidzi wa Abu Dawud. Kan asyimal aneka riwayat dari Imam Malik, adapun tambahan dari Imam Tirmidzi dan Imam Abu Dawud mulai dari wal takun al-yumna awwalahuma tun'al wa akhiruhuma tunza'u. Maka tambahan dari al-Imam Tirmidzi, Imam Dawud, Imam Malik. Nah, dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu wa arda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tabu idzan ta'ala ahadukum falyabda bil yamin jika di antara kalian memakai sendal falyabda bil yamin maka hendaklah dimulai dari kaki yang sebelah kanan. Nika hadis narangake tentang at-tayamun. Sunnah tayamun engki punika sunnah mendahulukan kaki yang kanan. Sunaki ngangkui sandal nika menggunakan dengan mengawali dengan kaki yang kanan. Wa idza naza'a yakni na'lahu jika di antara kalian melepas dari kedua sendalnya falyabda bisyimal maka hendaklah mendahulukan bisyimal dengan kaki yang sebelah kiri. Wal takum yumna awwaluhuma tun'alu wa akhiruhuma tunza'u dan jadikan yang sebelah kanan pertama kali untuk memakai dan jadikan sebelah yang kanan untuk melakukan melepas sandal dan diakhirkan yang sebelah kanan. Jadi mon ngangkui sandal nika esunahaki soko se kanan awal pakai, adapun mon nukale sandal
ane kesekanan pa akhir berarti pa kada sekacer menukale sandal menukalen seterakhir soko sekanan. Jadi kebalikna ngangkui mon ngangkui soro soko sekanan angkui kada mon nukalen soro soko sekacer. Nah mon ngangkui soko sekanan kada terus soko sekacer mon nukalen soko sekacer kada terakhir soko sekanan. Hadis nikah banyak di antara para ulama apa namanya zahirul amr al wujub. Pertama secara zahir hadis nikah amr lil wujub. Amr lil wujub wajib hukuma mengenakan sandal seperti cara kita ning Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zahirul amr al wujub. Zahir perintah nikah wal takun akhirahuma dari awal perintah nikah idzan ta'ala ahadukum falyabda bil yamin. Setajane adalah merupakan perintah dari Nabi. Zahirul amr al wujub. Zahir perintah nikah hukuma wajib. Paham ya? Walakinnahu idda'a al-qadhi Iyad al-ijma' ala annahu lil istihbab. Pendapat Imam Al-Qadhi Iyad bahwa para ulama sepakat bahwa sesungguhnya mendahulukan kaki yang tangan dalam menggunakan sendal atau sepatu dan melepas menggunakan kaki yang sebelah kiri lil istihbab nikah tidak sampai amrul wujub tapi lil istihbab hukama sunnah. Qala Ibnul Arabi al-bida'atu bil yamini masyru'atun fi jami'il a'mali salihah li fadlil yamin hissan fil guwah wa syar'an fin nadab ila taqdimiha. Adapun Imam Ibnul Arabi mengatakan al-bida'atu mendahulukan bil yamini dengan sebelah kanan masyru'atun disyariatkan fi jami'il a'mali salihah di dalam semua amal yang baik itu disunahkan at-tayamun bener karo sandalan tok sekapin perkara sebagus fi jami'il a'mali salihah di setiap perbuatan amal-amal sebagus sunahaki nganggo sekanan ngakan sekanan nuding sekanan ibarat tanang ya jalan ngangkui sandal soko sekanan ngangkui seleber ngangkui celana soko sekanan menukalen soko sekacer ngangkui sempak fi jami'il ahwal as-salihah kelampian pakai kelampi gisineka angkui pak keluar tanang sekanan baru kemudian kelampi kanan sekacer tanang sekacer pak keluar at-tayamun fi kulli jami'il ahwal di setiap keadaan selama aneka tak bertentangan kelaban syariat agama maka dianjurkan tayamun. Nah, ngadaaki sekanan. Pakai siwak, tanang sekanan, nuding tanang sekanan, terus demikian sekanan terus. Kenapa? Karena keutamaan setengen neka mun kaulaban panjenengan mendahulukan terus menerus aneka bekal engki paneka bakal mendapatkan keistimewaan ini sampai akhirat nikah sampai akhirat kuaku orang nikah dining Allah subhanahu wa ta'ala kebenger tenger bahwa orang nikah menerima buku catatan kelaban sekanan maka berarti orang nikah orang beceh mon orang nerima buku catatan kelaban tanang فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ. Barang siapa di antara fa'amma man utiya adapun orang yang diberikan kitab atau buku catatan amalnya biyaminihi dia terima dengan tangan yang kanan fayaqulu ha'um iqra'u kitabiyah nyok baca hari buku catatan amal bagus sebeun berarti tandana ashabul yamin orang senerema buku catatan amal kelaban tanang sekanan nika orang selamat. Wa amma man utiya kitabahu bishimalihi fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah.
Dan adapun orang-orang yang kitabnya diberikan dengan tangan kirinya, maka dia berkata, alangkah baiknya jika kitabku ini tidak diberikan kepadaku. Todus senerema. Buku catatan amal coba nih catat kapi. Maka mau terima bi sekanan berarti tanda orang bagus, saya terima bi sekacer berarti tanda orang saya coba. Maka orang mau biasa aki tanang sekanan, nggak ekade aki, ngakui sandal, soko sekanan, terus demikian. Elati tayamun, elati untuk berbuat sebagus napa kelaban tanang sekanan nikah, maka insya Allah bakal benih bareng tak mungkin orang nikah. Tetiakin orang-orang min ashabil yamin, orang seahli narema, kuaku buku catatan kelaban tangan kanan. Ustaz tak bisa, kidal. Ngacer kan ada orang ngacer nih, nyapo ngacer, nyotos ngacer, kidal tak bisa kan, tak bisa, berarti dosa ya, tak dosa baca tak mampu kok. Sekanan tadi kekuatan, ngakan tak bisa kecuali ngacer, nuting tak bisa kecuali ngacer, ya apa boleh buat? Yassiru wala tu'assiru, berbuat gampang jangan berbuat repot, tahu saya persulit. Mun pacet sekanan pun tak berdaya berarti kelaban saya kacer. Ada kana tak ada tanang terus dah remah. Otak di tanang sekanan, badannya saya kacer ponan. Nah, dalam ayat lain, fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Fa'amma man utiya kitabahu biyaminihi, adapun orang-orang yang diberikan buku catatan amalnya dengan sebelah kanannya, fasawfa yuhasabu hisaban yasira, maka dia akan diperiksa dengan periksaan yang sangat mudah. Orang senerema buku catatan amal neka kelaban tanang sekanan, maka orang neka berpeluang besar untuk dihisap dengan hisapan yang sangat ringan. Sokor nerema buku catatan kelaban kanan. Hisapan berat hisap nika, berat hisap nika. Halaluha hisab wa haramuha iqab. Si halal ni tanya ki kapi ku tinin Gusti Allah. Kendaraanna, bungkonna, pakaianna, pesenna, harta benda kapi hisap. Ada setiap hisap tinin Gusti Allah Subhanahu wa taala. Maka dia perberat nih kehisapan nih ke aku. Wa haramuha iqab, mun saya haram tahu saya hisap langsung. Tahu saya banyak tanya jelah haram. Pakai nah haram, kendaraan nah haram, saya kakan haram, saya tempatin haram. Ya tahu saya tanya lagi. Iqab jelas balasan adalah siksaan dari Gusti. Fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Barang siapa yang diberikan buku catatan amalnya dengan tangan yang kanan, fasawfa yuhasabu hisaban yasira, maka dia akan diperiksa, dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hisapan yang sangat mudah. Ning hisapan tok nika pun cukup dadi azab, siksa. Saking dari abita abone siksa dari napa adontek pertanggungan jawab pagi dengar sana pun Gusti Allah, saking dari abita adontek, saking dari lesona sa adontek hisab sampai orang-orang saat nikah yaumul hisab, ya Allah mun pacatku le masuk ke neraka tuli pemasok, mun lakar kulen teti orang celaka tuli pelebu da tempat kau le seksaan ni ketuli tak betah ning hisab ni kepunan. Tak kuat punan. Begitu dahsyat tahisapan dari Gusti Allah. Amal sebikina bilis potek seberaan bilis potek. Ada saya terlewati dari hisapna Gusti Allah, dari tempengna Gusti Allah Subhanahu wa taala. Bagus coba seberaan bilis potek. Pasti pada pertanggungan jawab pakai dengar sanepun Gusti Allah. Duh, tak betah kulo Gusti, pelebuaki ke neraka tuli ponan. Tak kuat wisan, ada entek hisapan ini tak kuat ponan. Dari zaman Nabi Adam manusia paling awal sampai manusia terakhir, tak oning nasib kulo sampai saat ini kepada Allah.
Apa nerima buku catatan amal kelaban sekanan pada tak tahu. Inta BTAT. Cek perberat hisapannya. Untuk meringankan hisab dari makwaku, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, debun Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab. Mulai mangken, hitung-hitunglah diri kalian, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, dari sekarang, mulai sekarang dihisab, hitung-hitung. Berapa kali hatam Al-Quran? Deki Al-Quran tak hatam, rokok si hatam. Berapa kali maca solawat sehari? Berapa ibu sedekana? Berapa rakaat duhana? Berapa rakaat tahajud? Hitung. Dari umur sampai balik sampai makin seket lemak sebita kiri, berapa kali hatam Al-Quran? Berapa rakaat solat malam? Mumpung kita hisapan ya dan Gusti Allah. Maksiat apa saya tak lakukan? Hisab, hitung. Dosa apa lah mereka biwonan? Cek perberat hisapan mereka. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura, ban orang yang sinerema buku catatan amal lebih sekanan, bekal hisab kelaban hisapan seringan, ban bekal abalia ila ahlihi dekat keluargana masrura, dalam keadaan seneng. Orang se nerema buku catatan amal kelaban sekanan, maka orang ini bekal memperoleh kesempatan dua. Pertama yang kika dinto hisab kelaban hisapan seringan. Nomor dua, orang ini bekal ngaulia yang kika dinto abadi dekat keluargana dalam keadaan masrura, dalam keadaan senang, dalam keadaan gembira, artinya selamat kapi. Tapi sebaliknya, wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahrihi fasawfa yad'u thubura wa yasla sa'ira. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahrihi, adapun orang-orang yang diberikan buku catatan amalnya dari belakangnya, bener cuma bisa kacer wis. Sahabat dari tangan saking todu sampai tempel lagi. Bener bisa kacer wis. Sahabat wara'a dhahrihi, tempel lagi ning budin tengana. Fasawfa yad'u thubura, maka dia akan berteriak, celakahlah aku, celaka engkau, celaka engkau, celaka engkau. Areng cereng aku. Nah, mulai mangken biasa kita yamun menggunakan sekanan, baik deka sandalan, pakai baju, pakai celana, pakai. Nah, apa bayi tayamun selama ni kebereng sebagus. Tanang sekanan, nuting sekanan, ngakan sekanan, ngenom sekanan. Nyak benyan rengakan kerupuk jeung ngacer. Sekanan neguk sendok, sekacer neguk kerupuk, bahaya nih. Berarti orang napanya mana selalu menggunakan sekacer nih ketak ngereken, kadang ngenom ngacer kia, karena sekanan kotor, ngenom sekacer akhirnya. Tak memperhatikan ke sunnah. Zaman Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beda orang ngakan ngacer. Padahal ban mampu tangan sekanan, langsung Kanjeng Nabi negur, "Kul biyaminik." Kakan wis kanan. Maaf ya Rasulullah, tak bisa ya Rasul. Padahal aban mampu. Sekala neka langsung setruk sekanan. Jimpi, setruk. Tak bisa berbuat apa-apa. Nutuwaki cek bahwa sunnah Kanjeng Nabi ini begitu berharga. Cek sampai ngentengaki sunnah-sunnahna Gusti Kanjeng Nabi. Nah, dadi orang mulai dari dunya, dari mangken ngelatih abon sekanan, maka insyaallah orang ini bekal ngaulia peringkat yang kita kedudukan ashabul yamin, insyaallah bekal dadi orang-orang ahli nerima buku catatan kelaban tanang sekanan. Nah, hadis nika narangaki tentang sunnah, bahkan sebagian ulama berpendapat hukumah wajib at-tayamun, wajib hukumah menggunakan tanang kanan. Tanang kanan neka rukun, tak pernah tokaran, selalu berbagi tugas-tugasnya bitibi, ngakan sekanan, ngenom sekanan, ngompak sekanan. Tugas sedeki kacer ke budi, agelah
bersihin kotoran. Tapi tak pernah rasanya iri si kanan ni gede si kacir si kanan. Engkau mak beri ceng beceng melolo tenda pernah. Majura sekali-kali engkau risabek yade cek sabek budi. Tak pernah rasanya si kacir ni ke protes dek si kanan. Tak pernah. Makanya sebuah ki kun kal yaden wala takun kal udhunen. Detik ngak tanang si kanan cek detik ngak kopeng dua. Detik ngak tanang dua cek detik ngak kopeng dua. Kopeng dua ni tak pernah akor. Tinggal selaja bila hahe to. Tinggal selaja si kanan tapi si kacir pun lebihnya ansalan lah. Pun lah masalah yang pendengaran ni kan. Mun tanang kanan bi tanang kacir tak pernah rasana tokaran. Nah, selalu napa? Tugas bi tibi tanda tangan si kanan. Ini tak pernah bi sekacir tak protes sekacir. Engkilah karena napa? Tugas bi tibi. Nah, sekarang kak dinto anak kulibi sampian keluarga ngenom mancing kiri. Kanjeng Nabi langsung keras mun Nabi bedoreng ngenom mancing nika. Mah langsung ke sini kah? Tak dentek tak semaja. Beda orang akan ngacir. Sekala nika langsung. Kul biyaminik. Ngakan bisa kanan. Cak bisa ngacir. Sunai ketegas. Ustad ngakan ngacir ngenom ngacir. Panteng mare tanang aja. Tak beri contoh saya tepak nika ya. Tak beri contoh saya tepak. Nah hadis nika saya hati-hati karena nika beda saya pendapat hukum wajib lah. Zahirul amr al wujub. Dari zahir perintah nika hadis nika adalah hukum wajib. Tapi al-ijma' sebagian ulama yakni sepakat para ulama annahu lil istihbab nikah hukum sunnah. Naam, tetapi tetap syariataki al-bida'atu bil yamin masyru'atun fi jami'il a'mali salihah. Setiap perbuatan sebagus sangat disyariatkan, sangat dianjurkan, diperintahkan oleh syariat untuk menggunakan tangan yang kanan fil malabis, dalam kelampi, dalam pakaian, makan, minum, bahkan tedung sunaki untuk tayamun. Si kanan neka sabak ibebe sakacir sabak yatas. Aneka dalam tedung pun juga at-tayamun. Masih sampai apa lang bisi bine tak apa ongke si kanan turun dari kacir dia. Mun sekacir tembok yo wis kanan tok. Ongke kanan dia turun kanan. Bedoreng turun di anak laki. Tina apa turun di anak laki. Turun kanan ongke kacir. Ela akone punan. Pancet bine tok. Padahal turun kanan, ongke kanan turun kacir. Balik pun. Ongke kacir turun kanan. Pancet bine boleh. Berarti tak judu. Entar boleh. Turun nambah anak. Engki pancet iya sana. Ongke kanan turun kacir. Tak lem dadi. Ya mun karo ongke turun masuk dadi ya. Ongke ambu pas soron deh ya maksudnya. Ongke pas langsung turun kacir. Ya tak dadi. Jajal ongke ambu berapa menit deh ya. Ya nyongo mola nggak maji ibu seron ya. Iya lah 2 menit setengah lah paling aja. Turun sekacir kemarin deh lah. Dadi. Yang sampai ongke langsung turun. Iya temak beda masuk dadi ya. La ilaha illallah. Nah. Jadi sekanan ni penting ni kaya. Dahulu lagi sekanan. Mun jelas aki ni jorok tu tindaki. Masuk jeding ki sineka. Soko sekanan. Napa soko sekacir pekade sebalika dek masjid. Mun masjid soko sekanan pekade mole soko sekacir. Cuma tetap nganggu ya soko napa nyamana soko sekanan. Kejeding sebalika. Menabi tempat-tempat saya coba soko sekacir pekade keluar soko sekanan. Imam Sufyan Ats-Tsauri ini cuma kelero sekalian. Imam Sufyan Ats-Tsauri kelero sekalian. Ongke ke masjid ngangkui soko sekacir sekalian kelero. Imam kabir, imam besar, ulama raja lopa. Ongke ke masjid soko sekacir, turun di masjid soko kanan. Kebalik. Akhirnya gente Sufyan Ats-Tsauri, Sufyan Sapeh. Sauri ini kemana nah?
Sape Ats-Tsauri Tsur nika sape mergana gunung Tsur eko cak gunung sape karena gunung Tsur nika dari Jawa enggak punun sape punun onta Ats-Tsauri timun mangken yo sape kabeh sama masjid aja tak ngereken tak ngereken sok arep lang ke kacir ke kanan tak ngurus lah ya dadi sape kabeh aja dadi panyangane masjid lah tak ngereken dek sunah-sunah ya wudu nggih sineka syakil yamin saya becoy saya mua saya kanan terus saya kacir terus meco tanang kanan terus saya kacir tartib ya kopeng saya kanan baru kopeng saya kacir terus tayamun nah latihan maledar latihan sopa jakuaku nerema buku catatan amal kelaban tanang saya kanan mantar muka hisap kelaban hisapan seringan nerema buku catatan amal kelaban tanang saya kanan amin Allahumma amin wallahu a'lam bissawab Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatik wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatik كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل وذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وقرابات لنا في ديننا ما للكتر أنثى وذكر رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخل أتقيا علما نهضى بالخير ونوفى كل شر ربنا واصلح لنا كل شؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر وأنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا أهل الكرام الشرفاء وعلى الصحب مصابه الغرار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن ولا تولينا وليا سواك ولا تجعلنا أمرك وعصاك فحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله على سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين الفاتحة حضرة حبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم
ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله عليهم أجمعين كافة الأولياء والشهداء والصالحين أينما كانوا وحلت أرواحهم من مشارق الأرض المغاربها وبرها خصوصا المهاجر الله أحمد بن عيسى وسيدنا علي خالع قسم والفقيه المقدم جميع ساداتنا علي بعلوي فخر الوجود شيخ أبو بكر بن سالم وكعقيل بن سالم قطب رباني الشيخ عبد القادر الجيلاني وساسنا الشهدي والإمام النووي والمشافي والإمام زين الدين المليباري والمؤلف هذا الكتاب والإمام ابن حجر العسقلاني ثم قطب الأنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس وشاعر بن عبد الله باراس وشرف البلاد الحبيب عبد الحداد أحمد بن زنبشي قطب الملي الحبيب علي الهبشي وأصوله وقدم ثاني عبد الرحمن السقا أولاد المختار وإخوانه ثم الحبيب عبد القادر أحمد جدة والحبيب أبو بكر محمد قرسي والحبيب عبد الله بانير والحبيب جعفر بن شيخنا السقا والحبيب عبد القادر بن سقا صاحب الحول الحبيب علوي بن سقا والحبيب عبد الله بن عبد القادر بالفقيه والحبيب هادي بن الشيخ أبو بكر بن سالم والحبيب صالح حميد تنقل والحبيب محمد الهدر بن ومحمد الهدر بيضاء وأصول مفرم ثم الحبيب جعفر بن آل بهرون والحبيب حسن بن بهرون وأصولهم وفرهم ثم إلى روحي كي جاسم نور سالم وزوجتي وجيها وصاحب الحول كي هاشم رافي وزوجتي وأصول مفرم ثم إلى روح الجد به مهاجر وزوجتي الجد عبد الله وزوجتي الجد برهان وزوجتي الوليد منير علي وزوجتي الوليد أحمد خليل عبد الله وإخوانه ثم إلى رحماتنا وأمواتكم وأموات الحاضرين وأموات المسلمين أجمعين ثم إلى روح الحبيب عمر بن شيخ بن إدريس الحسني وأصولهم وفرهم ثم إلى أرواح أمواتنا وأمواتكم وأموات الحاضرين وأموات المسلمين أجمعين أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلوم منافحات في الدين والدنيا والآخرة وأن الله يعلي درجة وأن الله يتغشون بالرحمة والمغفرة اسم الجنة ويختم لنا بالحسنى في خير ولطف وعافية وأن الله سبحانه وتعالى يفتح علينا فتوح العارفين وفكر في الدين وعلم من علم التأويل وأن الله سبحانه وتعالى يجعل قلوبنا قلبا خاشعة وأذنا واعية وعملا صالحا متقبلا وعلما نافعا وعلى من أسلفنا صالحون مثل جلسة نوينا وعلى ما طلبنا وعلى ما قصدنا وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. عليهم ولا الضالين آمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم وارحمنا يا أرحم الراحمين واغفر لنا يا خير الغافرين وارزقنا فإنك خير الرازقين واهدنا ونجنا من القوم الظالمين يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا عطاء يا معطي بالعطاء لا تبطي. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.